Sanibonani, nginibingelele nginamukele la sichaza khona amaphupho. Baningi bebuza lapha kuma-comment section ku-TikTok kwethu ukuthi-ke amaphupho amathize ayachaza ukuthi ngizolokhu ngithatha nga-one ngizowenza ividiyo ngiposte la ku-YouTube. Uma ukuthi ibuka ku-TikTok le video ngicela-ke uphuthume ku-YouTube, mhlampe-ke neyakho impendulo mhlampe isiphenduliwe lapha ngaposta, ngoba ngifike ngifunde ama-comment bese ngenza-ke inqwaba amavidiyo ngiposte lapha ku-YouTube kwethu. Nansi ilink yo-bio noma-ke ungene ku-YouTube ubhale ukuthi sichaza amaphupho, uzofica-ke i-channel yethu lapho inenqwaba-ke yamavidiyo ngiphendula-ke imibuzo yabantu ababuze-ke amaphupho, bese-ke uyasubscribe. Namhlanje-ke ngizokhuluma-ke ngemfene. Khona ubuzile lapha kwi-comment section wathi-ke ukuphupha emfene kuchaza ukuthini. Uma ibuka ku-TikTok le video ngi-inbox phela ucela inamba ukuze uzosiwathapha njalo ekuseni noma ithathe lapha kwibhayo. Uphupha imfene kuchaza ukuthi-ke kunento yakho engeke-ke ihambe kahle. Kungenzeka phakathi-ke kube nomuntu ozokonakalisa-ke izinto zakho. Ngoba sonke-ke siyazi ukuthi kunaleli gama elithi-ke isandla semfene. Igama elithi-ke isandla semfene lichaza isandla esesithathu esingalungile. Ngicabanga ukuthi ngiyazwakala ngithi-ke esesithathu esingalungile. Sorry-ke ngomsindo indawo-ke engekuyona. Umahluko-ke phambi kwesandla sesithathu, isandla-ke isandla semfene-ke leso. Abanye-ke bake bethi-ke ukuphupha imfene kubika ukuhlaselwa ngabathakathi, kanti-ke kuhlukene uma ukuthi-ke usuphupha imfene. Abanye banokuphambanisa-ke ukuthi-ke ukuphupha imfene kufana-ke nokuphupha inkawu, kanti cha, akunjalo. Ukuphupha imfene kusho ukuhlaselwa ngabathakathi, njengoba bese ngicazile-ke okuningi ekuqaleni, bese kuthi-ke inkawu kusho-ke inhlanhla. Kunenhlanhla-ke ezayo maduzane, inkawu-ke leyo. Uma uthi nombuzo ngicela ubuze la ku-comment section, uphinde-ke ungakhohlwa ukushaya subscribe uma ukuthi-ke le video uyibuka ku-YouTube. Uma uthi ibuka ku-TikTok, thatha inamba kwibhayo noma ngi-inbox ucela inamba zobe sengiyekunika, bese-ke uyasibuza-ke lapha ku-WhatsApp wethu njalo ekuseni-ke uma unephupho. Nisale kahle.